Aritwa barane ndiba bwithitie kirasi kya binana ibambirite kwithira bagira form 1 ruare na ntereche chukia gamba ng'ombe ando ibachimurete na nambene ne bokatha mona bo ACIARI na kinyari tu ibarumireto ni mathina kathumba bara mwandiki twande tunendia kwithira aitetharakia Samuel Geishma Munde ere ntugwera aritwa bakira chikia mbere Cukuru chia secondary bakuthongira Cukuru ari monde ni ya Cukuru mwanya gechigo bunge ya chuka gamba ng'ombe batindete kwa mukira aritwa kumantere mwanya cha Kenya. Cukuru ya are ya chuka tayari aritwa igana na mirongo mugwanja ibaye kinyithete Cukuru kumakiri aritwa magana mathatu ma mirongo enana na bana barabaititwe Cukuru enu Meta skuru ya Karingene primary Nengure tomono kuja skuru ya Chuka Girls. Ndasimetie mono kenda dream ekwa itimia mbija skuru teji tenda kutuika daktari. Nilikuwa nasomea Tiva Primary School and I'm grateful to join here in Form 1 at Chuka Girls. Cukuru ya ndakaya ikonio ntugweno ya mbere ya mukirite aritwa magana mairi ma mirongo ithanthatu. This was a school of my choice. Yeah, my dad alinisaidia kuitafuta na kaniambia nitie bidii. It's a great pleasure kuwa in a national school. Ndathomera primary ya Kalegi Primary na kwandina ikeno muno kuthwa kiadi mwetwa school hizi ya Eco Boys. Capacity yetu ya Form 1 ni magana jairi ja mirongo iri na batano nibo tubati kwithirwa tukiamukira lakini mwaka yu twanenkerwe ana baingi nkuruki twanenkerwe ana magana jathatu ja mirongo ithatu na batantatu. Arugamiri ba Macukuru nabo ibakuga igite mitaratara ikugana ya kwamukira aritwa babu. Mtoto wangu aliitwa hapa Eco Boys na nikamshukuru Mungu kwa sababu aliweza kupata shule mzuri. Tumeweza kuadmitiwa na tukapewa admission number. Kulingana na bamberie mwamberio na kula mtaka kweja kanenkerwa namba. Nauba kuthingatira. Ile procedure ilikuwa inaendelea ya admission. Imekuwa ya haraka. Mwenogu ACIARI bainge bariuga wetia kogoro ya motorere ikubainiritie anene bagakara kuremwa ikuona bichi ya kurira ana bago Cukuru. Into ira turaguraga ni into turaisi tukenderwa raisi lakini turenderwe goro lakini ni turabotire ana isiko ni mbandu anathani ni mbandu gutege nduguteke bandu na manto jare goro mono na ngarame nene kinyi morungu tombithitie tutereize tukagitabura tukombana. Mwarimu munene wa Cukuru ya ndakaya Eco Joseph Mbae ariuga bari na ubatu bwampwe kenda baomba waka irachi na imamo bya aritwa nkuruki ya kiwango kya withire barabanenkereto mwanka oju. Alitu inando mtu waka ya ngorova iria ubati kukamata ana magana jatano ja ana 12 ani kwenda mbesa ta milioni 50 na mbesa ite katwina cio kinya kithaito waka katwina wirigiro tugetha tugiswaga mbesa na iyo tukona muntu waendi bwega gatutetherie no tukene muno tutikwenda kuga thirikari akinontu kinya kera ningi tugateithia thirikari no tukene na no tuendelete kwandikira thirikari ini witika kuga tutigusotethio thirikari. Aritwa baba baririgirwa kuigwa barikite kirachi kya mbere ikija ukinya mweri wa 12 mwanka uju. Nkiripotera Wero TV kuma gichigo bunge ya Chuka gamba ng'ombe mbita wa Samuel Geishma.